gikorwa ase ensemeyo. A birthright for every citizen in every corner of Kenya. But the work of building a nation is never the task of government alone. It belongs to every contractor, every business, every community, and everybody on this road. Together, we must guard quality. Together, we must uphold transparency. Together, we must ensure that this project becomes a beacon of pride, a testament of our resilience. Because ultimately, this is not about kilometers paved. It is about lives we change, the opportunities we unlock, the Kenya we dare to imagine, and finally choose to build. This is our moment to rise from the ordinary, to step away from the average, to leave mediocrity behind us, and to walk confidently and decisively into excellence. The work we begin today will echo far beyond our borders, reshaping trade, expanding prosperity, and elevating lives across our country and our region. To our partners, officials, workers, and all Kenyans whose belief brought us here, thank you. I say again, thank you. Together, we are laying the foundation of a prosperous, connected, and confident nation called Kenya. Aya. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Ni leo si leo bana. Si ni leo. Ndugu zangu watu wa Kiambu na Nakuru. Ndugu zangu wa Kenya. Mimi nawaeleza ya kwamba nimesoma hiyo taarifa kwa sababu jambo tunafanya hapa leo ni jambo la kihistoria. Mimi niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha taifa letu la Kenya. Tutatoa Kenya kutoka third world. Tutapeleka Kenya first world. Sisi tukiwa hai kwa miaka 30 ijayo, Kenya hii itabadilika. Tutaondoa umaskini. Tutahakikisha ya kwamba kuna nafasi ya ajira ya vijana wetu. Tutakuza uchumi na tutakuwa na chakula ya kutosha. Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kiambu na Nakuru na wa Kenya, munaamini hamuamini? Munaamini hamuamini? Munaamini? Mimi nataka niwaeleze. Leo hii barabara tunajenga hapa, kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil, tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Nimesema miezi ngapi? Nimesema miezi ngapi? Miezi 6. Musikie vizuri. Kutoka leo. Miezi 6 hii barabara itakuwa tumemaliza kutoka Kamandura mpaka imefika wapi? Imefika Gilgil. Kwa sababu nimekubaliana na hawa wangwana ya kwamba wakimaliza hii barabara ifike Gilgil, waanze ile ya kutoka hapa kwenda chini pale Mai Mahiu kupitia mpaka ifike Naivasha. Tumekubaliana? Na hiyo ni kontrakta moja. Mimi tena naenda kuanzisha kontrakta mwingine leo pale Gilgil. Kuna kontrakta ananingoja pale saa hii. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Kontrakta mwingine anangoja pale Gilgil leo. Tunaenda kuanzisha sasa hiyo barabara kutoka Gilgil pale iende Nakuru, iende Mau Summit. Nyinyi mnanielewa? Na huyu contractor, genge moja ya ujenzi inaanza hapa. Genge ingine ya ujenzi iko katikati. Genge ingine ya ujenzi inaanzia Gilgil ikirudi nyuma. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Tuko na contractor mwingine ataanzia pale Gilgil na aanzie pia Mau Summit.
kwa sababu nimesema kwa mapenzi ya Mungu, mimi nataka siku ya madaraka. Siku gani? 2027, siku ya madaraka, tarehe 1 mwezi wa 6. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. Nyinyi mnanielewa? Wakenya hoye! Inawezekana, haiwezekani bwana? Tunaelewana? Tunaelewana? Na hii barabara haikwami pale Mau Summit. Tayari wiki ijayo tayari tumepata pesa kutoka watu wa IE Bank, AIB Bank wametupatia pesa ya kufanya feasibility study kutoka pale Mau Summit iende Eldoret, iende mpaka Malaba, iungane na Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na barabara ingine itoke pale Mau Summit iende Kericho, iende Kisumu, iende Malaba, tuunganishe tena na Uganda. Na hiyo kazi tunatangaza feasibility study next week. Nyinyi mnanielewa? Tukimaliza hii barabara 2027 ifike pale Mau Summit, wakati tunafungua tarehe 1, hiyo tarehe 3 mimi naanzisha ile barabara ya kutoka Mau Summit kwenda Uganda. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Hii Kenya tutaibadilisha. I promise you, this country, hii nchi yetu imechelewa na maendeleo. Na sasa ndio tumefikia hiyo wakati ya kusema we no longer want mediocrity in our equation. We no longer want the average in our equation. We no longer want the normal and the similar in our equation. We must go for excellence. We must go for what is better than what we have today. Nyinyi watu wa Kiambu mnanielewa jameni? Kiambu mnanielewa? Mimi niliwaeleza ya kwamba maneno hii ya barabara, na nimetangaza pale bunge ya kwamba hii barabara tunafanya dual carriageway. Nimewasomea hapa barabara ambazo tutaanza kuzijenga. Sio hii peke yake. Mwaka ujao, mwaka gani? Mwaka ujao, zile barabara zingine zote mimi nimetangaza next year tunazianzisha dual carriageway ya kutengeneza hii Kenya yetu yote. Na hiyo haitoshi, pia nimesema ya kwamba ile Kenya tangu uhuru tumejenga kilomita 22. Sasa nimeamurisha wizara ya mabarabara, nimewaambia watengeneze ingine kilomita 28,000. Tunataka kujenga in the build another 28,000 kilometers of tarmac. Dogo watu, nikienda sehemu yote ya Kenya, sikizeni ndugu zangu, mimi nikienda sehemu zote za Kenya, nikienda Northern Kenya wananiambia barabara haitoshi, nikikuja hapa Central Kenya wananiambia barabara bado, nikienda Nyanza wanasema barabara bado, nikienda Rift Valley wanasema bado, nikienda Coast wanasema bado, nikienda Eastern wanasema bado. Ni kweli ama si kweli? Ili kutatua kikamilifu shida ya mabarabara Kenya na kuhakikisha ya kwamba kila mkulima anaweza kupeleka mazao yake kutoka shambani mpaka sokoni, tunaweza kupeleka bidhaa yetu ya kuuza nchi za nje kwa taratibu na njia ya sawasawa, ni kujenga kilomita zingine 28,000 Kenya. We double the kilometers of road we have built in the last 60 years. We want to change that and build another 28 kilometers in the next 10 years. And it is possible. And we know how to do it. Wakenya hoye! Kiambu hoye! Tumeelewana? Tumeelewana? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itatusaidia kujenga masoko, kujenga affordable housing, kujenga hostels. Nikisimama hapa Kiambu leo, hapa Kiambu tuko na pesa shilingi bilioni 48. Pesa ngapi? 48 billion, my friends, ya Kiambu County.
Saa hii tunajenga affordable housing, manyumba 22,000 ya Kiambu inaendelea kujengwa. Na nyinyi mumeziona. Si hata ndio ile nyumba si iko hapa? Si hapa Limuru iko nyumba mrefu? Ni kweli ama si kweli bana? Si soko iko hapa, si soko kubwa inajengwa hapa Limuru? Ni kweli ama si kweli? Tunajenga soko 30 new markets in Kiambu. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize hapa Kiambu, serikali gani imejenga soko 30 Kiambu County? Nani amejenga nyumba 22,000 Kiambu County? Mimi nawauliza bana. Kiambu hoye! Hii Kenya itabadilika ama itabadilika? Na hiyo kazi yote ya kujenga manyumba, kujenga masoko ni kazi ya miaka miwili. Si ndio? Kazi ya miaka ngapi? Na miaka 10 na miaka 20. Si Kenya itabadilika? Si Kiambu itabadilika? Kiambu haitabadilika ama haitabadilika bwana? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kiambu hoye! Kiambu hoye! Wakenya hoye! Munasema tubadilishe Kenya ama munataka tuendelee na siasa duni? Tubadilishe. Munasema tubadilishe Kenya. Na sio peke yake Kiambu tunajenga. Tunajenga kila sehemu ya Kenya. Bila ubaguzi, bila ukabila, bila chuki, bila ya kubagua sehemu yoyote ya Kenya. Kwa sababu mimi naelewa umoja ya taifa letu la Kenya. Na nyinyi mulinipatia nafasi ya uongozi na muliniambia ya kwamba mnapiga kura sio kwa kabila ya mtu. Mnapiga kura kwa sababu ya sera na mpango na ajenda ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ni kweli ama si kweli Kiambu? Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, mimi nawaomba jameni, mkubali niunganishe taifa letu la Kenya. Tuungane pamoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Kenya ni moja, umoja ni nguvu, na tutasonga mbele tukiwa pamoja kama wananchi wa taifa letu la moja, taifa la Kenya. Ama mnasemaje Kiambu jameni? Ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tutembee pamoja? Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja watu wa Kiambu. Tumekubaliana? Na mimi nawaomba, kwa sababu mimi najua ya kwamba kazi ya kuendesha taifa ni kazi ngumu. Saa zingine iko na matatizo mengi, lakini kwa mapenzi ya Mungu, kwa usaidizi wa Mungu, Kenya hii tutaibadilisha. Tumeteremusha bei ya mbolea na mnajua, ni kweli ama si kweli? Tumeweka mpango mkubwa, niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango ya afya. Wakati nilienda kwa uchaguzi, nyinyi muliniambia nibadilishe mambo ya afya. Afya isiwe haki ya matajiri, watu wako na kazi na watu wako na uwezo. Mulisema mnataka afya iwe haki ya kila Mkenya. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nawashukuru ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya, Wakenya milioni 27.7 tayari wamejisajili kwa SHA, na tunasonga mbele kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atauza mali yake, auze ng'ombe yake, auze shamba yake ati kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali tutasimamia kama serikali, tutalipa kupitia kwa SHA, na tutakuwa na bima ya kila Mkenya kuhakikisha kwamba tunawashughulikia Wakenya wote. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Jana, si mnajua jana kulikuwa na uchaguzi Kenya? Si mnajua kulikuwa na uchaguzi jana? Mimi nawauliza, jana tulikuwa na uchaguzi katika taifa letu la Kenya mdogo, si ndio? Kutoka Mbere mpaka kule Kasipul, kutoka kule Banisa kupitia Baringo mpaka kufika huko Malava. Ni kweli ama si kweli? Kati ya viti 7, si ndio, ya ubunge na senate,
yote 7 ilishindwa na broad based government. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, si ndio? Unajua kuna watu Kenya hii wamezoea maneno ya bure. Wakikuja hapa mtawasikia ni watu hawana agenda, ni watu hawana mpango, ni watu hawana sera. Watakuja hapa wawaambie maneno matatu peke yake, hakuna kitu kingine watawaambia. Watawaambia one term, Kasongo must go. Sasa niwaulize watu wa Kiambu, acha mimi nawaulize, na mimi nataka niwaambie, hakuna kitu watasema. Hawajui mambo ya barabara, hawajui tutapata afya namna gani, hawajui affordable housing itajengwa namna gani, hawajui mambo ya SHA itaendeshwa namna gani, hawajui highway kama hii itajengwa namna gani. Nyinyi mnanielewa? Wanajaribu kutuuzia ukabila na chuki na migawanyiko. Mimi tayari nishawaambia. Mimi niliwaeleza juzi, nyinyi watu wa ukabila, watu wa chuki, nyinyi ambao watu mnaendesha sijui one term, Kasongo na must go. Hiyo sio sera. Tafuteni sera. Na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Sasa jana wananchi, mimi niliwapatia ilani. Wananchi wamerudia jana. Si wananchi wamepatiwa ilani? Si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani? Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one term, Kasongo na must go, chuma chenu kimotoni, mtaona kivumbi. Ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Yes. So I want to tell our friends, we do not want a divided country. Don't sell to us ethnicity. Don't sell to us hate. Don't sell to us division. We want a united country. Tell us what your agenda is. Tell us your plan. Tell us your agenda. One term Kasongo must go is not a plan. It's not an agenda. It is about a person. It is about hate. It is about the next election. We are discussing about the next generation. We are discussing about the people. You are discussing about leaders. We are discussing about the people. You are discussing about the next election. We are discussing about the next generation. There is a world of a difference between us and you. It is as different and as clear as day is from night. Nyinyi mnanielewa bwana? Sasa nishawaambia hawa jamaa, wakiendelea na hii tutawazamisha asubuhi na mapema. Hao watu watatembea wakitembea. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Na mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Nataka niwashukuru wa Kenya wote. Wapigaji kura wa kutoka kule Mbere. Wapigaji kura wa kutoka Kasipul. Wapigaji kura kutoka Unguja. Wapigaji kura wa kutoka Baringo. Wale wapigaji kura wa Banisa. Wale wapigaji kura wa kule Malava. Mimi nawaambia asante sana. Mimi nasema ongera. Mumetuhakikishia ya kwamba hamutaki ukabila. Wakenya wametuambia hawana biashara na ukabila. Hawana biashara na chuki. Hawana biashara na migawanyiko. We want a united nation. A nation that stands together and focuses on the good and the prosperity of every citizen without the limitations of where they come from, their religion or their ethnicity. Tumekubaliana jameni? Mimi nimemaliza, nataka niseme asante sana Kiambu. Tumekubaliana? Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mimi ninasimama hapa na nyinyi. Mimi nimekuwa rais wa Kenya kwa sababu ya kura zenu. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaeleze, kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, leo na kesho, mimi sitawachana na nyinyi, tutatembea pamoja mpaka nihakikisha kwamba hii Kiambu imebadilika.
Omwancho murigereria nigo tukuruga bwa ase ensemo ya Kiambu aboso murai bwense William Ruto agenderete gucioria epara eyu ya Mau Summit ase agenderete kuriera abamenyi benseme ichira tokogenda masemo gwika ase ensemo ya Vatican ase omopop leo nere achakire gose agenderete netaro yae eyu achagete chitariki 25 etare eyu nigo ekagire guchikwera December chitariki 2 tigaturanyora chibicha kurwa ase ensemeyo.
Omwancho murigereria chibiche chichire ase TV yao nigo chikurwa AMSM kurwa ase ense yataki ase pop leo agendete gukora etaro yaye iyo egochi gosago yachageterit kuregoro era chikogenderera gwika chitariki bero motinyo 12 gukonyoringa etare iyo nigo yaroberi gokorekana no yokabere omo Bob oyo siretyo bugima bwaye Bob Francis kurende asatanyarete kwabaga konyekora karo asasirete bugima bwaye nabono nigo yaikiraniwe na Bob leo uyu akara guchikorwa ase ense ya Turkey niga guchikogendera netare yo gwika ase ense ya Lebanon. Na kuruga bo mwancho murigerere tukira nagaiga ase ense ya Kenya ekera togendrete konyora amachibu yobochori obubwa korekanterit kurigoro obumanekanite buna obochori boke gose by election tokogenda gwika ase ense mo ya kase poll abwase omurwaniriria uyore kurige kirgo kebubunge bwense mo iboyed were anyarete koba gakubwa ekirgo ekyo nabono nigo bagendete guchengera obubwibwa tigatonyora mari ukuru ase ense meyo kerondo chenga Gladys Wanga agendrete kogokera obubwibu. Jokazipul hoye katieko an adogo nuero kamano jodalawa ya usechung koda koro emana ero kamano koro wano wadhi orituru wadhi duogo kendo bye otete bye tusonge sasa magari ziende. Jeshi ya baba siri wa baba jeshi ya baba siri wa baba jeshi ya baba. What you got?
Buya mono kigima omorigere bwensoko gukinyoringa ni gogendete konyora eyemo aseyemo kuruga igasti studio cheito moroberi bwetorobeni oyo ekreto gendete gukumanyia ali agendete gwateka nabo igo gokorekana ase ebinyoro imeyense nabo igo isko yense nabo igo ense engima tokwirana goikaga iga gose togotigara agabwa chinse cheisko nigo tokomanyigwa buna omonene bw'abanyanyimbo gose inspector general bw'abanyanyimbo imeyense ya Guinea Bissau nego atianigo guchikwira ribaga ry'omorai bwense ntenenera eyiga magega yokubekwa byara ku morai bwense yo inspector general gose general hatha nego aguchia koba omorai bwense yo ase egeka kyomwaka oyomo ukenyoringa eyinense ya Guinea Bissau ase omo inspector general bw'abanyanyimbo aguchia koba omorai bwense yu ase egeka kyomwaka oyomo kwirana gochagiga ase ense ya Kenya ekarato kogendera nari akorekanite ritkorigoro ase obochori oboke nigo bono omo speaker bwe bunge nene Moses Wetangula anyorire ogwakwo konene magega yomorwanereria oye oyo konye akwa okoboko nabo igagu campaigneri wakwa isiko ase ekeminane ekyo tikaturanyora eri ogikorwa ase ensemeyo. Kituo cha kupigia kura kwenye huwa ninapigia kura kwa miaka hii yote. Nimepiga kura yangu kama mwananchi na natarajia matokeo iwe imetoka kama saa moja saa mbili hivi, kwa sababu ni station moja katika hizi Chwele Kabuchai ward ambao wana station 21 peke yake, na warai wananchi wajitokeze kwa wingi, wapige kura, warudi nyumbani, wangojee matokeo. Na vitengo vya usalama tunawasihi wahakikishe ya kwamba kila mahali, sio tu hapa Chwele Kabuchai, but Kenya mzima, kutoka Banisa, Baringo, Kasipul, Ugenya, Turkana, tuko na uko Kisii, uko Narok, kila mahali wahakikishe usalama uko wa kutosha ili wananchi waweze kupiga kura, kwa sababu hii ni kura ambayo ni kama general election, mini poll ya general election, kwa sababu iko across the country. Tunataka kuona kwamba IEBC yenye tumeweka juzi inaajibika vilivyo kusaidia wananchi wapige kura kwa haki, kwa usalama, na warudi makwao. Bwensoko nigo ngukomanyibuna omorai bwense William Ruto na baigo omorugioye mama Rachel Ruto ritkorigoro nigo baikeranete ase egeikaro kya basubati kimanyakanite buna Joyful Women imeyense ya Kenya ensemo ya Kasarani ase bari guchengera bitambokero biri abasubati bayimukire. Kumaanisha vizuri kweli tumefika. Tumeatikana na gani? Kumaanisha kilimo lazima tuishughulikie kama serikali. Ndio muliona ile mbolea mlikuwa mnalipishwa 6,000 7,000. Tumeteremusha, imekuja chini. Siku hizi mbolea ni pesa ngapi? 2,500. Ala, kumbe mko na network kubwa kama hiyo. Nyinyi mnanunua hiyo mbolea, mnatumia pesa ya kutoka wapi? Kutoka Joiwa mnanunua mbolea. Ndio mimi nashangaa kwamba bei ya unga imerudi chini siku hizi. Kumbe nyinyi ndio mmefanya hiyo kazi, mumezalisha chakula zaidi. Si mujipigie makofi jameni. Si mnajua kulikuwa na watu hasa hapa Nairobi, kwa Sakaja hapa Nairobi, walikuwa wananisumbua sana, nabeba sufuria kwa kichwa, wanasema unga imepanda. Sasa nyinyi ndio dawa yake, na Joy ndio imefanya hiyo kazi. Mimi nasema pongezi. Ndio tumefanya kazi hiyo. Ndio wewe mama ukikopa pesa yako pale kwa Joywa,
Badala ya kwenda kulipa mbolea 6,000 sasa unalipa 2,500 na kilimo yako inasonga mbele. Na mimi nasema pongezi sana, na tutajaribu na tutafanya bidii kuhakikisha ya kwamba tunawashughulikia ili biashara zenu zile mnazofanya inaendelea mbele vile tunataka. Kilimo lazima tuishughulikie kama serikali. Ndio mliona ile mbolea mlikuwa mnalipishwa 6,000, 7,000. Tumeteremsha, imekuja chini. Siku hizi mbolea ni pesa ngapi? 2,500. Ala, kumbe mko na network kubwa kama hiyo. Nyinyi mnanunua hiyo mbolea? Mnatumia pesa ya kutoka wapi? Kutoka Joiwa. Mnanunua mbolea. Ndio mimi nashangaa kwamba bei ya unga imerudi chini siku hizi. Kumbe nyinyi ndio mmefanya hiyo kazi. Mumezalisha chakula zaidi. Si mjipigie makofi jameni. Sasa mnajua kulikuwa na watu hasa hapa Nairobi, kwa Sakaja hapa Nairobi, walikuwa wananisumbua sana, nabeba sufuria kwa kichwa, wanasema unga imepanda. Sasa nyinyi ndio dawa yake, na Joiwa ndio imefanya hiyo kazi. Mimi nasema pongezi. Ndio tumefanya kazi hiyo. Ndio wewe mama ukikopa pesa yako pale kwa Joiwa, badala ya kwenda kulipa mbolea 6,000 sasa unalipa 2,500 na kilimo yako inasonga mbele. Na mimi nasema pongezi sana, na tutajaribu na tutafanya bidii kuhakikisha ya kwamba tunawashughulikia ili biashara zenu zile mnazofanya inaendelea. Omong'ina gose Mama Rachel Ruto nigo anyarire kobaga gukwana nera asa atebiribuna abasubati gose abang'ina emeyense nigo babwato bumanyo bonge kore no mochando boka bagwetera no gutanyora chibese cyogwikirania ebirengereri byabo gose emeroberi yabo nigo bono aruro kuboria gochia ase abasubati bonsi emeyense kubwatera emeroberi ya serikali koboko na ribara chikonyora obokonyi. Mwenyeji wa hafla hii maalum pamoja na kuwakaribisha wanawake ikawawezesha si tu kwa mtaji bila kwa kuwa ya kipekee ni dhana yake. Gutigana nayo omurigerere bwensoko nigo tokogenda ase ensemo ya obochenu ase omwaziri bw'obochenu imeyense Eden Ndware arariri bono buna nigo gose bari abarwaire ba kanza nigo baguchikonyora omweso omonene magega ya serikali kuiyeria rigori ryokurwaria oborwaire obwo. Mwenyeji wa hafla hii maalum, saratani sana inasumbua wamama ni ile inaitwa breast cancer, saratani ya matiti. Mheshimiwa Rais, nataka nitangazie nchi, tumeingia mkataba na kampuni kubwa ya duniani inaitwa Roche ambayo inatengeneza madawa ya saratani ya matiti o breast cancer. Na kila session hiyo dawa ilikuwa inauzwa 120,000 session moja, lakini kwa mazungumzo na MOU tumeingia na hiyo kampuni kama Wizara ya Afya. Nataka nitangaze ya kwamba leo katika nchi yetu hiyo dawa inauzwa 40,000 kutoka 120,000, na tunazungumza na zile pharmaceutical companies dunia mzima ili tufanye na tuboreshe na ikuwe sawa afya ya wananchi wa Kenya. The universal health coverage is premised on 4 principles. It must be accessible, it must be affordable, and it must have the element of equity. Zaidi ya idadi, kinachoweka Joyo kuwa ya kipekee ni dhana yake. Vikundi vidogo vya uwajibikaji, kujenga imani kwa wanawake kwamba wanawake wanaweza kujipatia kipato, kuwekeza na kukua, kuwapa uhuru, kuwapa mitandao mipya ya kijamii na kibiashara nje ya nyumba. Hii ni muhimu. Saratani sana inasumbua wamama ni ile inaitwa breast cancer, saratani ya matiti.
Mheshimiwa Rais, nataka nitangazie nchi, tumeingia mkataba na kampuni kubwa ya duniani inaitwa Roche, ambayo inatengeneza madawa ya saratani ya matiti or breast cancer. Na kila session hiyo dawa ilikuwa inauzwa 120,000 session moja, lakini kwa mazungumzo na MOU tumeingia na hiyo kampuni kama Wizara ya Afya. Nataka nitangaze ya kwamba leo katika nchi yetu hiyo dawa inauzwa 40,000 kutoka 120,000, na tunazungumza na zile pharmaceutical companies dunia mzima ili tufanye na tuboreshe na ikuwe sawa afya ya wananchi wa Kenya. The universal health coverage is premised on 4 principles. It must be accessible, it must be affordable, and it must have the element of equity. Zaidi ya idadi, kinachoweka Joyo kuwa ya kipekee ni dhana yake. Vikundi vidogo vya uwajibikaji, kujenga imani kwa wanawake kwamba wanawake wanaweza kujipatia kipato, kuwekeza na kukua, kuwapa uhuru, kuwapa mitandao mipya ya kijamii na kibiashara nje ya nyumba. Hii ni muhimu sana. Tujiulize, kwa nini mara nyingi ni vigumu kwa wanawake kupata mtaji au msaada wa kibiashara? Kwa nini ni changamoto kwa wanawake kupata mitandao ya biashara inawezesha kustawi? Lakini vile tunavyojua, saratani sana inasumbua wamama ni ile inaitwa breast cancer, saratani ya matiti. Mheshimiwa Rais, nataka nitangazie nchi, tumeingia mkataba na kampuni kubwa ya duniani inaitwa Roche, ambayo inatengeneza madawa ya saratani ya matiti or breast cancer. Na kila session hiyo dawa ilikuwa inauzwa 120,000 session moja, lakini kwa mazungumzo na MOU tumeingia na hiyo kampuni kama Wizara ya Afya. Nataka nitangaze ya kwamba leo katika nchi yetu hiyo dawa inauzwa 40,000 kutoka 120,000, na tunazungumza na zile pharmaceutical companies dunia mzima. Umoncho murigiriria keroto gwenda gwika ase county ya Kisii nigo ngukumanyinga bono amaguri ebintu nigagwete eduka ekurukunga Uhuru Superstores nigo ibwate Black Friday ekerbono amaguri ebintu agwete egento gokorankerekie kiga nigo kuminyoka gwika ase eduka eyo erindo nyare kobago kwenyorera nabo igokurigereria bintu kibyora nyare kobago kugura egento ngokwenekeringa amaguri ebintu ebyo nigo akonigwa ase rigorire inse ekeroba wate chiofa moto ritkoria rero enekinga watarere chinseme chichabo songo onyare kobago gwekorera shopping yao ase enchira ya bene umuriki tukurwa chinseme cyo ngokoreterare ariagendete gwateka nabo igokumanyanga use ngomanyigunga umuriki to nigo bare ase chinseme cyo ase baguchikobaga gotoerera chinga kichiribusi gusege kerbusionga narario yo agendrete gwateka kurwaroro nabo igo nakumanyiringe gento okora enekinga ngogendore ase ensemeyo enekeri ngogorore shopping anene chinga kichiga abakenya togenderete kweroberia ase emeyega Yesu kuna baigomwa komunya minyoka Uhuru Superstores ababwateri bagaria bene aso kwenyorera shopping nyingi ase chibese chinke tuchere genda gutubwatia Ensoko TV oboroso bomugusi ensemo ya Facebook nabo gutubwati buna Ensoko TV YouTube nabo igo Twitter nabo gutubwate buna Ensoko TV moroberi no ibwotorobine keratogendrete kusuka bosio ngora tushare kwirana kukumanyinde nararia ya agendete gwatika ase binyoro.
Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Amaruyiri nigagendrete gutose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamaruyire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo cheno kumurikira amaruyire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV uboroso umugusi. Mugusi omwancho muligeri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligeri aso mugusi anyara bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchirende yonsira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamara konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni berechi amaragoba weka chinsa isato asomorobero oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomorobero boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta senambe yemo aseliro balia Gusii aiga no mugusi yakwa eguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwabatoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya Gusii sichinsemo buneche na kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so sichinsemo Childoret no mugusi ora sichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batogokora ege korugeito tonyara kwa batogokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batogokora lelia okorali kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Yensoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Yensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda.
sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya. Hivi nilivyo mimi, Mungu amefanya, sio mimi. Ebagoteba yogose komwelio nero gose kabia maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Oyo numuchakano wumuchakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa AM amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Biamono na ende umurigere bwensoka soko chora kugendera gotatengera inyoranga umurubiri no ibweto rubini astogendete kukumanya ayo agendete gwatika ase ebinyoro ao imena iskoyense kerona kumanyibuna eduka ya Uhuru Superstores rero nigebwate Black Friday ekero abateja bae bagwikase chinsa mecho kwenyorera amagori y'ebintu aseri gorirense egento okora ene kyonye kore chinsa mochi ya Kisii Town ngutarerore enseme yo erindo onyare kobago okora shopping yao asenchira yabene kigima ase amagori agwete ase chinga kichiga ekero kunya kweroberi nga ase emeyega yesuko omorikeito weekly forenge nware asenseme yo tigaturarrango nga nararia yega akwariganerete weekly ego koneria bintu biri byonsi byoka natinga kumenya chiga Christmas na kende yonsi kero tukete kolia asenka yago ari tukola rero nigo torega gasengencho nigo babwate Black Friday niga minatinga nigo go chaga kuoneligwa
ebinto byonsi pibiroganeti aseligoli lyanse kero kolya liga iga chinsa mechi ga chonsi pena borote nga abo simbole ga iga sabuni nchire ga iga bosibwa mandasi ajabu nebinto binde binge kero go chaga litiko liga lya rero nayo mo liga lya Bwensoko TV nigo okwenyorera chiza wadi ao elino nyaka bago kora kigogwe sira kebogima gogo chaga se chinsa mechi ga chia Uhuru Superstores nigo ranyore chisabuni chiri chonsi ipi onyore amafuta y'echinye ni lita 20 lita 10 lita 5 lita 2 alionzi pia liotagete niko kwanyora aseligo lidentikima bonaye niko tokotebengo nyaka bako kuminyoka ayerera elino nyaka bako ikaga iga sensemo ya Uhuru Superstores no nyaka bako kwanyorera ebyego byago nyaka bako kole bintu byago no nyaka bako kwego kinaire ndo nyaka okwebanga Christmas asenchira yabene bono omwancho murigereria nkokotebenga Uhuru Superstores nero eduka yago nambeyemo as iyaberra seke gatambika kima nande ebwate sifa gose bwate obotogiwa kwa na sengencho yamagoli ali babwata mayama ndechinga kichinga bune chika Christmas oika onyara ko bako kwegwa egento kalyoka nete aseli goli lyense omwancho murigereria Bwensoko TV tobesa kweba buna litukeliga nigotore ase eduka ya Uhuru Superstores gane sabuni ya omo tabatali onyo kwanito kosibichianga chiago kwanito kosibichianga senchara ya beno take techianga chiago chira bachiba dazzle and clean chigo tio kabuya sabuni babwate ga senchara ya bene amafuta ale ga galigereria mafuta ni ga chira ga sobonga mabere ligo lidensekima ligo ligiya ligo lilo mabuko gogo chaka obosi mbara robo koruga naboko nyana ko nyora chi tissue chonsi bali mwanyi to kwenda kali mokwebanga Christmas to basiko kwenda Christmas bosaigo otabwa tie bintu buna kisavia tinyomba gali ebange asenchera ya bene ino nyaka bagogo karaki gogo tuara nando kwariga ni abaga ni baga asenchera buna chikingi batanga oko bariga ni buna abaruoti asi enka yago mwegoke ne Christmas chinga gichonsi inyoranga ekero kwachirega iga nigo okunyara ko kwenyorera amafuta wenyo adakende gionse kelyoka neteo nyore esukali egu niko kotakogora kugwate duka yako gali otaketokoni bintu byako aiga Uhuru Superstores negere wholesale price keregento niko kona ligwa ase ligo lilyanse eyere Black Friday kama kawaida niko takiromanya ngali tukole Juma li twawenga Friday liere mwamu ikotanga ogwocha oyagwe ebinto asari ngo lilyanse kagima ende nayo nyaka bako kwegokya ukache bintu bibere bitatu ukache chiringi 10 ukache 100 elibwaye mana bintu binde kochigabo elinde onyaka bako kugenderera kwegokya asenjera yabene Uhuru Superstores nero musanyogo na nero watana nero the people's choice asenge jona abantu abange nsengima banyaka bako jagokera eduke ya Uhuru Superstores nebintu bako kora ebiya kero ligere tike yako gochaka okwera nere maswali itabira atato niko tokonya kwato ko zawadi okogorobo sibwa ajab na arongo nyako bako ko zawadi na kwatanga ajabeka ushinde zawadi nero rene no nyaka bako kwegwa asinse mechiga chia Uhuru Superstores asenge jonga niko ba bwatanira nabantu banda bange bali bako supply ebintu gochaka iga buna ajab nabo masia alimu anchita kabisa buna ali aswani na alengororo jembe naro keregento keli obosibuli otagete if you come here ni watch konyora aseli golidense nyako bako kwegokya otware Christmas ekiya nande kiomba goko naende emionyo nimatenga ndagera teyora nyako bako kolia otabekira monyo emionyo nero go konyora ase ligolidense kima keroligerete asema yana ga banta bange ngo bagaste kubogole bintu abantu batakire ko baikire mapema bagaste kubogolia ko ire bintu byaba sobwango kero monto nega igwete byasenge nchona oikire ga sense me Uhuru Superstores onyorere ase ligolidense kima ayenje ko sekigere totara ikaga chinga kiechigo mwancho muri Bwensoko TV iruka gocha iga tumeke pikipiki tumeke ndege tumeke gari matatu gosega riri yago personal otwara libagali saine asoko beke bintu byonsi asenge nchonga karo ikire iga ligoli lilioko na ligwe bintu omwancho muri gereria nigo lire ligoli ligiya nande lyo mubuko Uhuru Superstores narwatanga nero the people's choice na intwe nigo to kwaregania ase mambye yabono iga nyako bako bana nturi tkoligima nyako bako kwenyorera obwo maswali abiratato aweza wadengiya ogende nyomba mwago na nyako bako kwebanga asensemo ye Christmas ebintu bendo mwancho muri gereria birega iga ebintu bendo mwancho muri gereria birega iga ne binge
ebindo tanyare go kwano ko lakini mongina nale ga igonyara ko bakago cha babambi yole mbia mono murali yokoro kwa asa mareta ngoro kunasi nyanjama nasi nyanjama wachire ga no mateduka kurunga Uhuru Superstores ngara tomanyite eduka yetu ko tokore bintama uri akiro maroka asenga ki ngana na kwa bore binto kurwa seduka ye ga Uhuru Superstores kuno atagite biashara biane emiaka wana ya beire tane tatu ngo uri binte seduka ya Uhuru Superstores ayeni ko kwate duka ko so kwate wholesale nje mbwate duka ngoni nite na wholesale iko bono asuprenge Uhuru Superstores nero bero mosane okaseke ketambe kabisa bero kubole binto asenga kabisa lero ngende kwa bolere ga jambo turaro nagorera mabere nagorera sukari nagorera sabuni nagorera mafuta fresh fry nagorera mafuta salad nagorera afya enanyora magoriare biya bakanaro hatangore byose amagoriare sawa sawa amagoriare biyapi irenga unakikware card price lero mbiyere kabisa card price mbiyere ngende kwa TV motega morigere kwa Soko TV ore siko gario ukanete kwa chikogore binto omorigere yore nko tare kase Uhuru Superstores niyo ngo batenga bayere baminyoke gocha bagora mogori gara maya ebinto bitaraera mbia mono all right kwanyorire tianko eba yese ntwa kwanire biyande tanko egente tangani ikwara die gento kwa iga ochukwe siba keroko ne ebinto ga ari kwa wenda ngore smart bana siba ngege nteke iga nalio monto keroko ne na ko era lio monto kurwara batanga bat kana biyale mbia mono bwana ngo bataya kaniria abantu baito ga ari bakorire Soko TV Christmas yekiano mwaka omuyumuya abantu baito mwenzi ngo bagane Christmas yekiya no mwaka omuyora no lebwa marembe na ntago batoko na nyasaye bana nyago tobangira all right mbiyamana sana mongino yako tabanga nigo abereka gukora obwonchorere bwa yasege kege tambe ke miaka 5 na 3 chinga kichonsi asago cho musani oyo beno ko muhabi ntata ase wholesale price niga korkonere Uhuru Superstores taraga gasumo cho bosongo nyaga bago kwenyorera naye ebintu byago asenchera ya bena mbiyamana mongina yasati yago seni bakogenda gari kwani abantu nare baisuku asante Haya Gen Z. Gen Z nero ya ikire kama mndonga kiuna. Unaitwa aje bana? Mimi naitwa F. Kuna mtu anaitwa F bana. So mimi naitwa F. Hiyo ndio jina wananijua. Yaani F chakula. F for food. Okay, mimi ni DJ. So DJ F. Oya koranga DJ F mwanzo marigeria na nere nwale kaika. Bana umenunua nini siku ya leo? Nikuja kununua unga na mafuta ya 20 liters. Umejua aje kwamba kuna maneno mazuri hapa sehemu hii ili uweze kuja angalau kanunue kwa bei rahisi? Mimi nilisikia kwa radio sasa nikaona wacha nikuje niona hii kitu wanasema ni ukweli. Black Friday na nimepata ni ukweli. Black Friday. Ushanunua wapi hiyo receipt yako? Ushanunua. Nishapewa receipt kutoka ndio unapeana huko. Unangoja receipt. All right, umekuwa ukinunua vitu katika hii duka kwa muda gani? Nunua kwa sababu mimi nafanya kwa kampuni hapa ndio tunachukuanga vitu. Unafanya kampuni gani? Ufanisi Resort. Ufanisi Resort. Unafanya Ufanisi Resort. Yaani hiyo ni kumaanisha kwamba vitu zote ambazo mnatumia pale Ufanisi Resort huwa mnanunua kutoka hapa Uhuru Superstores. All right, mambo na prices labda unazaambia yule mtazamaji wetu wako pale nje mwenye hajaelewa mambo na prices ya Uhuru Superstores. Hebu mwambie prices ziko vipi siku kama ya leo? Siku ya leo price iko sawa, si kama kitambo. Sasa wameshusha bei kidogo. Si kama ya kitambo. Na ukumbuke kwamba siku ya leo kuna offer. Kuna offer tumelisema kama ni Black Friday, Uhuru Black Friday. Na hii ni kumaanisha kwamba ukikuja hapa kununua kitu chochote unataka kutoka Homa Bay, kutoka Busia, kutoka anywhere, ukifika hapa Uhuru Superstores unajipatia kila kitu kwa bei yenye imekatwa kabisa ili uweze kujipanga upande wa Christmas. Wewe umepanga aje Christmas bana kwa familia yako? Hii Christmas hata kama sina familia lakini hii Christmas tumeipanga vizuri. Yaani sio umekataa lete familia? Sasa hii maisha ni ngumu bwana. Maisha ni ngumu. Lakini tunapanga hivi karibuni. All right, sasa ninashukuru sana kwa sababu umeweza kufika hapa. Angalau umeweza ukafika katika Uhuru Superstores. Umenunua vitu 1, 2, 3 na ukifika pale Ufanisi Resort waambie kwamba wasa warudi tena wakujitana kununua vitu zingine kwa sababu hapa siku ya leo kila kitu ni shwari,
ni bei rahisi sana. Na kigueta matuga. Bono gana bei. Ngai nawa. Bono nili bona achina bweka ni Yesu anda lakini bono chenete hiyo. Mama tajani sio kolira ukora na kyo bwana tokoba. Utakenda kwa mno lego. Obe smart. Na berego. Alright, kwani wana rumumba batabe ngana watorega iga. Ande baba tumeria kabere mochega iga. Ngoja tole. Ida toka nalia ba ligere ba Soko TV esugukwengia no mwako muya omuya. Omwe nche nkobaganirie umwaka umuya amagenderero nande kemoto kotambo ko umwaka umuya omwana nimugende buya nande tutige bitina aberego. All right. Uhuru Superstores nero the people's choice. The people's choice. All right, mbuya mono sana oyina omega tieje nzijirichia nyarako bachika na sense ga elinde kocha kogole bintu bibere bitatu korwa seduka yega yita Uhuru Superstores ikagaranga Uhuru Superstores nero lichibuliago nero ogochora kwa gokuya ekiagara litukubuna lya lya Black Friday Uhuru Superstores ni yakwa amagoli ase ligoli ilya inse kegima kwancho muri kwa Soko TV abua sole kelio kandre to karani onko tebenga onyako bagokuminya kagocha kaiga mapema mbuya bakataka mapema ndio best kero ko ikira mapema niko kuanyora bintu biga ase ligoli lya kegima ayakaro minyoka gocha kaiga nkobole maswali abera tato teto kwa no muri kwa Soko TV omotebenga naye no lega iga oeteke kabisa ko tabanga ano chore Uhuru ime nyomba ime. Yes. Ninga na kyo bado cha somori kwa Soko TV mambia bwana wakati turaso Uhuru Superstores. Kwanza kabisa ngo sabo mwancho morigereria bwa Soko TV oli olensali siko gali boni ga chinse chiga. Anyara ko baga ko bege bikoroto na kominyoka bakeduke yo Uhuru Superstore lero ni go bayeire magori aseke gusieki atogotea ba kiro moroka. Ba kireri go moroka. Bana ni go kerege ntorere kiabage ko yerigwa korwa masia mandazi naye kwanza December ndoche weekend ngo so atore December babwata chisabuni iga sibyo besto bata otyo kesino westo ndi ya kabisa ndoche bakabari ko nyabasinyire kwaga cyane namo nabazaye ba Genzi abakomnyokaga iga mabati no naro no in short kerege nto egiakire ligo litari nga Nitake kwa nyumba. Nitake mabati. Amabati yani. Haya ruguru. Noere. Wa. Tari riri akonye. Rigo riri tari riri akonye mbake tirigo. Kokota rongo no bali. Ya kokoto ga igaro. Kama naso ngakeliga so ta ko kora ta tendagera ko ta te mangana buna kisimiti kwa gachole nyumba ya no mabati. Minyaka ko chaka sense me Uhuru Superstores unyaka ba kwanyora bintu bya seri golidense asengencho Uhuru Superstores nere omosani ogo obene nere omosani ogo obene nande ndoko tebinga ebintu nigo bire bya kigema ndako tebinga onyo ko tete ko gachenya nyumba ya gota gete chuma gota mabati otagete chisimiti otagete emesumari chiwiri baro amo na bintu binde byansi biroragane nyoranga karako ikirega iga nigo ko bole bintu ebyo ochake sabali ko cyari obekero bintu mpaka nyomba muago bosa otari gwakana gento kene gyonsi gogo cha asensemo ye tindagera abantu mu bwate duka chaino ni gotoko bakonya ebintu byase ligo nga wholesale minetenga ayoko ligo kurase supplier lyacha asale naye okon lyase ligo lyaise eli naye ko kugenda mente shiringi chako isato man shiringi chako inye elinde keroko ni agose keroko ni nawe kwenyorera gento kende gyonsi tobwate amafuta yechinyeni nanya kwa ngo barati mapema gaiga orocha amafuta ni gara mange esto ya ito ya Uhuru Superstores terigo kamuka nige bwate binto byonsi nande nigo okwego kye keroko ikire asisemechiga obosibwo koruga obosibwo koruga nigo borora senchera ya beno mwancho murigere bwa Soko TV boko mnyoka gachinga kichinga bune chiga nabo kwenyorera ebintu byonsi ipi aseligodese esabuni ya ndume esabuni no herega iga chibox ejonsi bioro tego mwancho murigereria chiga ne chisabuni chioka chichire gogo chaga oikobe smart watanga Christmas ekaro kere Christmas oikobe smart oikobe buya oikobwe goke nando oikoche ne kabatanga cleanliness is second to godliness gogo ikaiga abakwanyara chisabuni ekyo asenchera ya bene nande togo chaga iga sensemende mafuta obosibwa koruga obosibwa mandasi wa ajab nabro no bode ga senchera ya bene ko kuriyere iga abakwanyorera ebintu ebyo ase enchera ya bene ensemo lea premium nero no erega iga bosi enseme ko kwajab
borororo ebintu binde igana bondo chenga ebintu byonse bibirora nili gukoria aye buno morigerere bwa Ensoko TV gusora nikonya aye minyaka gochaga igonya ko bakonyora ebintu bya seri igori dia bene na ndeli igori dio mabuko litukeliga tokotenga nigere Uhuru Black Friday ni gemene tinga litukeliga nigogo chaga kwenyorera ebintu byago ase ligori ryense ligori ryo mabuko ligori ryo kogokya ligori ryo gosasa mukane ligori ryo kokobeka buya onyakoba kwegokya na kugendera kwegokya chinga che Christmas chinga che mwaka muya chinga tugenda kwegokya minyoka sensema ya Uhuru Superstores mo chobosongo ndako kwenyorera ebintu biga ase ligori ryense inyoranga Uhuru Superstores nero musani ogo botambe nere umusani ogo okobeka century ya beno mancho murigero nyakoba kwenyorera ebintu bya century ngabuneye atenga Uhuru Superstores iga kirege nto keroro kiriyo tageta serigori ryense ayemenyaka go chaga iga nyora century ngabuneye iga emechere noere abantu abangeni go banjite emechere abantu abangeni go banjite emechere abantu banjite sabuni abantu banjite ayemenyaka go chaga iga emeito chimatore sto basta korara kolega abungandie minyaka go chaga Superstores elindo nyaka bago kwenyorera ebintu ebyo asenchire ngabonejega abantu balega iga mwancho murigere lya nego bali bago kwa services nego bara abantu abaya abantu bwata chingoro chingiya basa sogeta masiabo mwancho murigere lya naende kali kwa make the order ekoba fulfilled within a few minutes. All right, ekara go igire go mwancho murigere lya abantu bali okonyora abanyako bago serve nigo bago serve very fast kwanyora kiliyo yani within 2 minutes wanyora bintu byago nigo obwate sabali yago mwancho murigere muna twanya ko kumanya litukolera tubata Uhuru Black Friday meyo muchibo songo nande toko tebenga andonsi asole munyaka go chaga chinga muna chiga nabo kwenyorera ebintu biga aseli go lidense bigoliro mubuko nyako bago kwegokya nyakichimune chiga Christmas kokorenda go chaga sa studio Jatore no chaga base studio na nengore na tore chinga kichire chira basyo asenge nchonga chinga kiechiga ne chinga kichio kwegokya mbuya mono sana Buya mono sana Weekly Forenge omurigereria oyakoro kwa Weekly Forenge musakitu kurase county ya Kisii ase anyarire kobaga gotwerera nabo igo okwenekeiri okumanyirie ebintu biri orabase kwenyorera ose oranyorere ase eduke ya Uhuru Superstores igonye kore chinsemo chia Kisii unonye kore chinsemo chia ngega buna bokonyara kobago gwika erindo enyorere ebintu ase rigoririe inse rere manyikante buna Black Friday nabo kogenda onyorere ebintu amasi amandasi emechere amabuta amabati keregento erindo enekinga esukia okwanye chakire in style biamono sana Weekly Forenge karabona nani gukwira ni gochagaiga ase studio murigere bwensoko inyoranga omoroberi netorobini kerondo chenga omogeni itubwiri kuri rero oikire ase studio karibu sana bwana Brian. Asante sana. Asante sana kabisa. Tutari gugosari chinsa sogeria omorigereria halafu rende tumanye kogenderera no moroberi to. Jasa Maria tankoro ku Brian Kioro Nyamota nkorwarie county ya Nyamira constituency ya West Mogirango. Kenyoro Kenya na we ward ya Bunyamatuta. Na njina okero konyadigania inde to kwanere mono. Ya bete igor. Ono yoto kwanera forecasting the future. Sure. Bono una wakwana bega tigatora murikira asobochorio boke obwanya takabo korekana arit kuri igoro. Maite aba politicians konya bago tenga tutajua mbivu na mbichi. In fact igoro ndwaroche what happened ama chiwande gwikabono igasokire. Na egeka egeke kierere na tegerere nkwana yo muraibwense aringa sensemo ya Mau Summit. Muraibwense nere akusisitisha kuongelelea hiyo uchaguzi na kuanaga bote banga bona nalitoko baro kiningi kire hamuna agenda kazenu ni 3 Kasongo Mastigo na one time in fact na bata yawe igo ayo abwatekana ko bwatekana bochori bwakorekanitiri kuri goro baringo nigo ikiama kia UDA kianyarete ko bageko win Chemutai Kiprono na boigo Kasepul ODM nero yairete Ugunja ODM Magarini ODM yairete na boigo Banisa UDA na kikirete Malava UDA na boigo ensemo ya Mbere North abwasiribiraria rengeri tindi UDA yanyarete ko bagekoira kubwatekana na machibu yobo chori botora chakiro boigo senator na boigo MP
ekerengere kia ongere kike nabo igo ninkwana yo murai wense rit kurere mwanjira na mangana murai wensa kwanete siasa ni strategy ni ground no koibanga tari monu na ko online bante na iwete gachagwa gotewa ni utigete kobe member ito onyore nomination ikobe no monu wekamwa serikali ya social media akinyoro che ground ya mande ya rokiye bintu tofauti abantu nabanga as much as manyana wasaba ito mbaso getamana torrent difference kibago chikomekia but siasa ni strategy tari mono mande no nyengu sinko changa kichiarenge okanyara ba osoro na babo chavet no mono tari strategy teyo mande mbya to kwane ke manyanga kike akinyoro aba mono mari geri no yona chiete western na rote na western Faruk yo monore ngomoke action challenge chinyinge nonye ba megeta abantu bari bandi barengo contesting ngwaroche ekwendo yorenge kama kenikende gya upinzani Panyako set Panyako you know best is almost running mad so the pressure nyorete nyinge the level of attacks nyorete wa too much that he could handle manta to ya twatero na banda wa contest your mental health is very important. Set Panyako, I think it is the first time I was a politician. Secretary General analysis. So for the case of Set Panyako, even me it has opened my eyes. I've come to realize that the mental health or the mental system where also support is very important. The level of attacks that man received is beyond how, to the extent some people cannot handle attempt kwando onyore ngwangare nkoga gari for me I could understand. So you are attacked in your hotel nabantu tamaindi wasokre negari yao kwa vera attacked wachire yao kwa vera attacked. I think it should be an eye opener for all politicians. Bia mono karabwatira gabungo manyunga turira nase ensemo ya Uhuru Super mbia mono sana ekrangu manyunga umurigererio nyekore chinsemo cha Kisii na boko ukominyoka ensemo ya Uhuru Superstores onyare kobago kwenyorera ebintu ase amagori insase manoga nigotogendete gukwanira igoro yobochori boboke bwanyarete kobabo gokorekana rit kore igoro twanyare ko tuko ase ekeminani kiga kya Mbeere North ari na areke mina nonkiarenge getinde no no bobu ibwatogete mbwatogete ina iziawe esengencho yo iga wa mtende ni gabuete karis na 500 votes. I don't know what is your thought about that. I can really follow the election chairing Mbeere. And I think there's a way also the government tried to use some excessive force which could have chairing work. You know, we believe as the people into one to go to Chinsemechi Kromonta Sakura abantu Mbeere Mbarenko. You know, the matter of trying to use some set of excessive force to get something sometimes it's not good. Just leave it open to manye ningoirete ningotairete. Lakini andinga na akwana. This man was a very smart guy. Jinse monchina pi mete ngawe kaire to send a message. Mante yen siasa kwa running koyo. Mante Ruto as much as he talks as a strategy tan montogo soshi. Gachagua era no mon kurma baka maragoba strategy era taibangi. So it was very difficult to beat that man Ruto on the ground. Lakini another hand, do you think Gachagua no monto wanete kumbi kuwesenge njongwa roche na derivate despite the fact that yaku win na temete? He tried, but you know when it comes to your home turf, you must send a strong message kuwana onyenko bwaisiku. Ono chenga Matiang'i by the table of Beyonce apart from nkera kama ya PDP lakini PDP omingo magara ngo kola baregas na yetene kama kio mingo magara ngo kola baregas na Matiang'i. That meaning Matiang'i won all of the seats. You know such kind of elections you must send a strong message. When whatever inche kingpin prove to us. When it automatically it proved Kindiki nera ko tebagabu. So that was like a test by it. A test, just a small test korokia. Gachagua I think somehow he failed. Onyo commenting abantu bwate mepango yoko ibira chikura. Naye monto musacha na erochi strategy chiao o make sure na try ibira kura. Alafu toko wese njondo chibiro bgendete komnyoka toko ira nagaba sensemo ya Nyamaya ekerenyo na boigo chinsemo cha Nyansiongo. Matiang'i na derivative whatever. Bono asekra bago chago negotiate semeseri yabo yongashagwa akina nini rigade akina Matiang'i Kalonzo na boigo akina Eugene Wamalwa na boigo natembea na kioroche ne chemwe bargaining power semesa
know, they say that election is about numbers. So you'll never know what is in their mind. But even as they sit to negotiate, you also maintain bring back again. When you got one thing I can about bring a matiani, Tarata Bantuayamo. That's a very strong message. Nanda Kaivanga, Viana, and Davant Bakabanichkula Chinyingi. For side of Gachawaro Chanoyanere, Shidanjari and Kakego, don't attempt to leave the other parts. But there are a lot of things about Mesa, Baho consider. Toko Montonga Kalonzo, Nanchire, Nayara Komyoka Naruto, Tokoyo, Nanyare, Toko Matiani, Nanyare. There are a lot of things you want to get because what at the Emi Abonayamo, Korusi, Utobogam, Mokomorus, Navanto Anchire. From my own view, when the Matiang Nanjira Mono Yanko Kalonzo no yonde na Gachagua. Man to quite in a realistic sense or out of it, Montonga Gachagua tenene, people believe that Gachagua is too tribalic. Yeah, and the people tend to believe about Wakere Kura, Navasovo. And about Kalonzo, Mente mentality ya watermelon teraro. And the other time, to the weekend is not such strong to push given agendas. But if someone like Matiangi stands up and you are speaking, these are realities. Matiangi, people believe is someone who can deliver. Again, don't care about quality something. No one to cover hash and get and things must be done in the right way. He has proved from behind because people feel like we really need someone who can deliver. That's what Kenyans want. And we interact with all these youths. And that's the one voice they speak. The man who can deliver until get the opposition young speed. Monturat and the Keromontam and Janavanga Sakurtawat numbers is Matiang. Yeah, Roman Divinity, Vantambar Gachavate, Vantambar Gachamotenene, Vantamba, one Choma, to the body, keep a one test of your Wakama Komoruto. Kalonzo never out for one telling a Monte Kalonzo, but was about no more hacking, but come to Vieke Mine. Like anyone, Debones or the positive parts, and the Homate, and Buanchi de Keras. No, then none of Yavanta or Razzi, no achievement, Chavana Marieta. So I think when they sit on the table, they have a lot to consider. And Babeketa Macando, but yet Mary did not go to Gachago, and the Kalonzo, and Jasari. So the Locha Bakromuntana, what it American Teva, and Natch think about an idea was a Maracarenga, whatever Tigantene, or your Gachagua, 7 inch and Wakama Komoruto Mono, Tigantene, 5 minutes, Matiang, Bonoma and Tai, Bono Wacha, Kirato together. Alafu anda nini igaba sewa kwandrenga Matiangi na baba na tate nesing enjoy performer. Kunyoranga Matiangi tari arenge abasai bajensi na uba morangiri tinyore chinga kichiri cha maandamano ngana ki Matiangi na ura turusi asama chafukaya ose ase mechando yeto wetera. Ukwana gaba sabasai ritkore goro ngwaro che mubaro bwabasai ase chikure chichiage tugo sabasai na kiri. Ota Omainte Jenna water like school chiage to abantu babangite chiraini no nyenkario mante kario bangana nya focus et nermo karibang not unfortunately abantu babangite chiraini adna bangina na baka kawasaye mbarengo ngachikurige nyama ya gari chiraini chibangire basaye mbarengo so I wonder abantu abangate banga Gen in touch communicate decision bantu kia ichi campaign chira nkorora basaye baro uliganize mwasere mbanya komisi saidi ya yote sebe seko bagwa abasaye ambaro bantu kia babwate basaye kia bano tokariwo kuanira Neme tandao lakini boko nyaba gukura mono. Mando te bakura matukata around yetari mutandao. Mando no yosorongo cha ora te yabandeke maene. Kura tari mitandao ni koraki. Kanyakonda. Kanyakonda lakini chikura ground. Wenyenga nare go chumuza naro yo mutokwa na otebanga. I'm very worried. Gen Z mbare ngoro. We need to go back to the drawing table. We need to start forming meetings so chako kwandra manganaya. Manti cha IBC cha igoirwe. Donaro chemba segete no nyen transfer votes lakini new voters registration na lengerelo is on. I don't know what happened with their system. They were saying the systems in Chiriwa Korachia transfer. But as much as I went there, like I found like 2 people were there by the time I went. Meaning there's a very big problem with our youths. No one want to know but we'll go back to the drawing they want to kona ngeye mekutana. Asa ngejondo chichinsa chigendete kumnyoke wika sense miri ya nyama yegoro aso sorbanya ete bakubu. Osoro nyori ba spend risana go se ba atachire gari ba bekire getiringero sana. Information ke ba to mete kuchia se mungano yo babosoro. Itangani abagose batebetinga Matiangi no mwana itu. Ko kumopinga twagopingire.
eri akabire na batebi siasa tari muno ne strategy abo soro na jabet yo muno bagate muno kubwa strategy so there's no way they could win, but the Kisii community sent very strong message. The moment you oppose Matiang'i, expect the worst. Man twaro cha bantu bakirete tukabwanga bare influenced, lakini ngakiri basote ballot yari ballot nero ya kwanza bono budget gwakira abantu bari ngate bo mwana bintu Matiang'i Matiang'i bono kenga Matiang'i waro ngwakirwe kura tari abo bakire tu kura. So the message was sent we bange na ndebesa tari go chukwana bono bari babwate basa tigabaira ngora sana mbatu myara beze nyingi. Yes, so it's like people have made their minds. You oppose our son, that is it. So let them go back to the drawing table and rethink. Uruche egetambe kiriki ronge kosti ngeretero soro kende gyansi because obeire gusi orata chirororo na kya guchikwira na bono gote aseme senen in chembe president I will fire imomoruzi atambe sa uri faida te ya bwate goja asel at least no nyabare korete keroge kemo na bare kanda bate no nyomura yuense ma tuatembre bona kyo ngakibona yawo confess y'abantu faruki omenye tari ko western akaenda akabuto oromba ko yo malaba akaira inunga imware ngobwe msi mware nkorwa ndone kemo mwiro no bwo msi kemo motebenga ntuatemete tugasira kintu ayetekemo ata mwende ne nugu ga wochiko te yumo gambio no kende nkyo tuare toteka that means they did not deliver as expected and it was a clear communication influence to babwate bono barabusi bare tia banyakoragira ngari bate bono Mbia mano Brian esengencho toldia gonte toldinere director na gonte inga tubwate daike ya moto gukore ninde toira na sensemo ya Kisii town asomoroberio Black Friday engana yawe yo mwere nererie iga asomogusi ukurigiretia sema mbia bono yo njige ndomote ya wagusi tigato babamo ngakiria nya chai twabeta bantabamo ngakiria nya chai diatlete ni kama ya for the people no nya bantu ntwa mantinga tari koira ntwa tenete na korokyo bamo ndio tutene no mwana ito Matiang'i ri yako tenene kama keria tenende twakira abantu bari bonse bagosoe patiri yae korokyo ntwa gwato bamo ndio tunyara gutwara bageni impago chimotu nanda basaya baito tafadhali esoki bwate kura igendo keri twaro chego goeta ni kyogo soku ntwa gwako monu tutabuga ati kura tafadhali ya soki akachukua chukura kwa wingi inga kio cha wika 2027 to wakachukura toraba saibaichite so that we can make a decision on how to progress our country forward. Mbia mono sana mbia mono kigima Brian asoko chora wikaga iga ase studio chetu no nyige kakiarengege kaino kwegena kwanenga umurigerere bwensoko nyarre kobaga gwesemya na boigo gakumanya ali agendrete gwatika anene vesomire no bochori bwiga bwakorekanire tukore igoro metekero bochori bogendrete chigo kungusana na ngorororo lakini rende kero bwakorekanire bona rio kororanga ngereki kiga kigendrete urige bwansoka karongo kumanyenga tokwenda wika asensemo ya Kisii town ekero eduka ya Uhuru Superstore zegendrete konye bintu bya ya samagori amagoroba yani amagori agwete ene kingangu tarerore chinsemecho irindo nyako bagukwegorera shopping ya century ya bena nene chinga kichiga chimeyega Yesuku ene kinga kwegorera shopping ya mapema mbia karto konyora omosakito weekly forenge erindanya ko ba otumanyinga nararia ya agendrete Karenge kana no konoria ebintu biga ase ligori lya inse na ligori lyo mabuko ayabona no mwacho ko magerge ngo ngo sabana bajaro ko mtabo cha ase to ko sipaso mosaka ko batatu ko ko ta rebe cha ase ligori lya inse ko jori na gaiga abo ko nyara ko chinyani na ko nyara che skari na ko nyara ko ebintu binge gaiga emechere na kende yosi ana ko ta ga che nyumba ya ko na ko cha ko nyara simiti wa nyara mama ye ko ga che nyumba numusa ali anosi pia ndio kana kia yako tulishania huko ngade kwao ona yeye mtu mmoja atao kumwambia omija kaocha lero ya oikera na sasa mei ndio kwa banyanga raki ya ngamo kwa nyanga rasmi ndio toto ase ya bene aya mwana mtu mmoja ndio sasa kweba kuna kwa kwa ndio hivyo sipe nigo oko kwa nigo kwa Porque de uma free delivery, para dar um jeito assim, que não acabou. Ele vai dar uma roupa,
okwegokia na kutaka kuwekea vitu vya kopia sio cheo gobiona sana bona sore gapo sore gereti kwa yapo chaka kabisa yapo chaka yapo kwa chaka kabisa asenchera ya vene ile tuja kwa chaka na ndio kwa kwa ile kabisa asenchera vene kwa ndio chisemo au wewe ndio interview ase enchera ya vene enchera ya vene uru superstars badana the people's choice nero ogochora kwa bantu baitobosi ile kaunti ya Kisii kaunti ya Nyamira Homa Bay hapo in fact Nyanza badana wale the largest suppliers, largest wholesalers and the largest producer team the girls ile karoko takana oko mjara senchera ya vene itu kwa leo wewe cha kwa kile yosi ukikana sasa ndio na ndio na chakula wao kwa kia asenchera ya vene bona iga niko tokote bya yo mwancho muri ndio kwa kwa ikirana asensembe iga setu ke iga yo superstores ime mwancho basongo elinde asenchera ya vene nyana kwa yo kwa kia ikatega Christmas bata weka amagori katwa koroseire naye gasi yake nene gangene no kwegokia na kumenyanga bono kwanya kwa kugore binte bigasi nchere ya bene na ndo nyorenga karagu esibire goika kwesibie orabese otio kasino kisabuni chonsi nchere gaiga omono ere gaiga okonyora omeisaine omo enyinge omo ase nchere ya bene esabuni ali kurunga ndume yere gachao menenga chonsi ko gotare gasense mega uru superstars nigo kwenyorera asenchera ya bene bono yatura gotaliga togotali maigo nyaka bako kwerorera ngambe ndokiora nyaka bako kwenyorera nobune chiga rata uru superstars no Uhuru Superstores no nano nyaka bako kweko ya nyaka bako nyara serikali yaise moja najua Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Amarire nigagendrete gotose mwana boire bokia Tali Yesu sera Eke gonko Esukari Lisabeso Okurasa kwa manyinga yan blood pressure Ninki turakole wetanga kuruwa sare Nyorali chibu asomurobelio bubugimanobo chenu asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugimanobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chia Gusii Kisii na Nyamira
na nene mone se bitunu biri twanchete kuri ndo mugusita chete gotegera rororo obero gutara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagagosoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi nto beto koretra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene mone nse yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulende tali nchero ndio sura krobulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cya muragoba wika chinsa isato asomurobere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro ka pathway machine asomurobere boboremi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechiko Haya, kuna ile maziwa wanasema kwamba inakuwa ni powder form. Hiyo nyinyi mnauza? Hiyo maziwa huwa tunakuanga nayo, lakini leo kidogo sijakuja nayo manake yameisha. Huwa tunakuanga na hiyo ya mkebe pia. Tuko na yogurt za Mount Kenya. Tunakuwa na products tofauti sana za Mount Kenya. Hao wanaitwa Mount Kenya milk, na unajua kwamba Mount Kenya ndio sehemu ambayo kuna maziwa. Maziwa yenyewe wanasema kwamba kwenu ndio maziwa inatoka. Alright, sasa uko na jambo gani unazaambia watazamaji wetu wa Nsoko TV huu msimu wa Christmas? Watazamaji wa Nsoko TV, ninawaambia kwamba maziwa si maziwa kama si Mount Kenya. Bila Mount Kenya Christmas haibambi. Haiwezi bambi. Haiwezi bamba. Chai ina donjo. Chai ina donjo na Mount Kenya. Hadi tuko na ya kukunywa ya watoto. Hii ni ya watoto tunakunywa. Hata wewe unaweza kunywa. Hata mimi naweza kunywa. Hata wewe unaweza kunywa. It's very sweet. This one we selling at 30 bob per packet, and then the box mzima tunauza 500 depending on the distributor in town. Yes. All right, asante sana. Abuni kwa bakoro kunga Mount Kenya milk. Abuni kwa bakoro kunga Mount Kenya milk yo mwancho murigere bako tebenga mabere tali mabere na Christmas ngaka ba Christmas onye tobwati abo mafuta mabere igakoro kunga Mount Kenya milk robata chisema nsemo kosaje chi type cha mabere on bakonga long life robata whole milk amana yande bona ko gotasa nsema ikatukolika Black Friday okwanyorera amabera yega aserigolirese digode mubuko nyakaba kwegokya asenchera yabene naye no bwato mwanafunzi gali bwogo utakete gusoma na gusana nyanya gusoma muri no bana vitabu enseme rogo ikani okwanyorera asenchera yabene vitabu birororo abanafunzi bonsi pe minyoka ko chaga ko nyakaba ko nyori bintebiga asenchera yabene no bwate eduka etaketa malisiti etakobeka details chago umanyanga kenke imbere bikwareta mbere bikuonere mbere bibetigarete gogo chaga ikasema yego mwancho murigereria niko kyawo kwanyorera malisiti ayiga aro serious enchera ya bene dago gogo korege tuna record keeping igoga gwa tunyaka gutwara losses asomo chogo yango tunyaka bato kwana no mangino yega baka tebingana kiamanganare baka chilog buku nabo bwata madam. Habari yako madam? Sana baba. Uko salama? Labda wewe unaweza introduce kwa yule mtazamaji wetu wa Nsoko TV. Kwa majina naitwa Agnes Onyango, nafanya kazi na Karatasi Brands. Na leo tumekuja hapa at least ku showcase products zetu being that tena ni back to school. Hii ni season yetu.
tunataka wageni wetu wote wenye watakuja at least waone variety ya products tuko nazo. Apart from exercise books, we also have registers, we also have notebooks, tuko na accounting books, and we also have other stationery kama tapes tuko na sizes zote, packing tapes na hizi za small tapes za kutumika kwa maduka kufunga sukari alafu na tuko mpaka na paper cups za kutumika kwa hotels. Hotels hizi za kubeba chai na juices. And then we also have pens. Tuko na permanent marker pens na tuko na pilot pens na tuko na gel pens. This is our newest product in the market. Yaani hiyo yote inatoka kwa kampuni inaitwa Karatasi. Na vitabu na wanafunzi wenye wanaenda shuleni lazima wajipange mapema. Pia walimu wakuja hapa wanunue. Hata watu wanaomboleza na condolence book pia na za wageni. Hii ni ile ya tulisaini kule Wapoda Farm. Condolence. Ile ya Wapoda Farm ndio hii. Wakati tulienda kuambia Raila goodbye, tulisaini condolence book. Ndio hii sasa pia ukitaka kuwa na kitabu kama hii watu waandike kusaba ntabanya kwa bako ni kama kwamba basikoja senke yobatanya kwa wekerana menya koja senseme ya Karatasi na bara umba bwate bintebi yabanya kwa bako korokia na kwa bako kwegokia asenchera ya bena. Asante sana mami. Waambia watu Christmas, watake Christmas njema. Tunawawish happy Christmas na Mungu atuzalie tuvuke mwaka salama. Asante sana. Na kote binga lituko lya lero gaiga ase enseme ya Uhuru Superstores. Niko bekere tege tukunga Uhuru Black Friday. Wikabwe goke, wikabwe nyore kirikia ndiyo soga netie na ndoja ko koragera senchera bene. Tikanda era likaro. Atotebinga na kienda gerekoro sikwa senseme yiga. Totebinga na kiama ngane ndagera kigwatoro seri tokolia. Echikoni ande ndete indocha baiga babwato bosibwale abarugete bakobo kimabana egenda iskali rigicinye nchoka. Oichetori omancho morigereria gaiga ninde no mutejo yoma. Onyare ko bagago ikase chinseme chiga Uhuru Superstore. Ndeta bagago tweresera nkia agorire. Na maybe nkia planet kogora maega yoko rigereria marioginga akirwa marokonsi ninga ni otomanya marieta neke kwagorire aebono ritukeriria rero ria Black Friday igase duka Uhuru Superstore. Asa mareta ngoro ku Immaculate Kerbo na chirega iga na iwe offer ororo na cha kugura mabati na nyorire igare ebeyerechi kombe anilechi tukachinde na naona kuna zawadi unapewa after kununua, so nashukuru. Yamana na nje bana korengi na goki kuno kugora kwao abaigo gotare duka Uhuru Superstore imbwate zawadi yao aboko bekaririo rerikari okonya korugera abana gosonya korosie chabati ario tariko bago gochafuka akibano igwete nande gokwandaria sama bati ngorengi ekegwa kero kwagorire kende gionse asari tukoria rero na iure bia na nashukuru. Naambia watu wa Uhuru waendelee kuweka hii Black Friday, watu wanunue vitu wajipela. Muriore iskari boni gotaraika bosongo ngakioko matebi tampea ujumbe, nitakwenda kufikisha ujumbe. Yamana gendera kora shopping yao mwancho marigererio ino mogorio nyare ko baga wikasi chinseme chiga Uhuru Superstore na kogora mabati na baiganta inga nechi chumago chikogora korende baigororire amasinare gaiga ya mandasi yo koruga otaire nabe ga kogora tigangonda abana bantaba bobo sibwalea banyare ko baba gotweresera ngi batorosa iri tukoria rero ndoche bake baruge tobo kimakweli kweli. Sasa poa sana. Unaweza tuambia maybe siku ya leo Black Friday hapa Uhuru Superstore mko na products gani mnauzia customer? Product yetu leo Uhuru Superstore ni layer premium. Tuko na unga ya ugali na tuko na unga ya chapati wheat flour. Na pengine bei yake ni vipi kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo tumepeana ofa moto sana hapa ndani. Bei yetu iko chini sana kwa garo zote na tunakaribisha customers wote wanunue layer na wakule ugali wa layer tamu sana. Asante. Nimeona mumepika ugali huko, pengine mnampea nani customer akishanunua unga ama ni ya kujionea tu jinsi hiyo unga ya layer inakuwa ukishapika? Ugali wa layer tunaonjesha kila mtu kwa sababu tunataka kila mtu apate taste vile inaonja.
Hata wewe ukiwa na mimi hapa unafaa kuionja. Ni sawa. Mwancho morigereria gaiga bantu bobo sibwa leo niko babwato bokima. Orende nimbago sikiagera tindo chiko semba bwate keriero. Asante sana. Mwancho morigereria bonobo kima korwa sobo sibwa lea. Orende mange tinye ni bakongenta na bango nywera mache. Nabwa minyoka gaigo uru superstore. Wenyorero obosi onyare ko bagokorwa bokumo bwale ase bigoriria insemono. Bana baigo nimbengo gotaria ase gatia ebinto biri bako babako ni maiga se duka ya uru superstore. Eduke ni gya kaine kweri ase ritukoria rero nindo cha babako ni chindengu. Bosubwero ngoli mbole gaiga. Ebisuguiti baigo mbire gaiga. Abaigo chisoda nchire gaiga. Pengine nyara ko baginko manyigwa mebirero chisoda echina marieta maika bisana gochirora duka. Korwa se kampuni ya Kevian. Kanyara ko babago tutainki batorosaide. Ando chega iganko ego nyara ko banko igu gosenchi bwato bwansu. Biyamana. Ne soda ye ndimu. Korwa se kampuni ya Kevian. Waigomba bwate chisoda au ase display abedi tukodia lero. Ninga ni babe bakweresero mwanchio morigereria. Magoria abanga kiara ase tukodia lero eri ori otete kwa baga weka chinsembechi. Anyare kwa baga kogoresa day. Sasa ningependa utuelezee je katika hii siku ya leo. Nyinyi kama ni kampuni kutoka Kevian ama Afya? Kevian Kenya Limited. Okay, mko na ofa gani kwa wateja kwa siku ya leo ya Black Friday hapo Uru Superstore? Tuko na offers mingi sana. Kama Afya huwa inatoka at 780, ndio tunauza at 710. Tuko na maji, tuko na lemonade na tuko na Afya Ginger Boost. Zote bei tumezishusha ambayo ni rahisi kwa customer wetu. Sasa tunawaambia nyinyi wote karibuni sana, karibu sana Kevian. Pengine kwa mteja aliye huko nyumbani mwenye hajafika town kwa siku ya leo ungependa kumwambia aje? Kimbia haraka kwa maana vitu zinaenda sana, watu wananunua sana, bei imeshushwa sana. So kimbia haraka mkuje mnunue Kevian products. Sana nimeshukuru. Okay, karibu. Mwancho morigereria abana tigatobe togo swa ase duka ya Uru Superstore goikaimega iga. Tonyare ko batokonyora buna bateja baichire kweri kugore bintu au nige gatia bateja barase chinseme chiga cyo Uru Superstore eri babe bakonyora bokoreri bo base bakoro boncherere bwabo au mbali bakogora amabati mbali bakogora chirangi iga buna moroche iga naba barobereta seraini Edikwana kebuna nko babare bakugora amabati. Nene mono gaigasichisemo chia amabati mwancho murigereria. Abakore gatia bateja bako babago semigwa igoro yechikara obuya bweli batigete erange babwente ko babako beka. Nabego negatie binte bingeli tukolia lero kigimo mwancho murigereria litukoligia sana. Asoli onde bwensi ore skali nigo twa muboli anyare ko baga kuminyoka gochaga igase chinsemo chia busongo ndiabe gakonyora amabati au mbabwata amabati ya Cover Max aya Max Cover mabati ya Rainscott aya Clear Deck riri bantu bakorwa ngaya transparent bego ntubwata amabati amanyekanite na Versatile aya Oriental negatia amabati andama mbabwata bego chirangi au ngondi bale bego chiri chichoko beka ase chinyomba baigo kero gwatarega igase showroom yaba yo Uru Superstore ngobe bali bawo gobo semya nyumo tararengereria ibati kiora chiko bago kubekere nyumba yao ase bako babawo go semya igoro ya ekara eliora chiko bago kubeke nyumba yao negatia mabati arengo takire ko bago kugora aso kubeka enyumba ya eriko na kebuno bwagachibwa ngo tinyigwa bole asenchera ya bene ono mancho marigereria tiganda abaginkorie gatia bali babaire bagoika sechinseme chiga eriko nyara koligia amabati ase duka ya Uru Superstore baigo nimbe ginkoboria egatia bawania korwa ase duke yega ya Uru Superstore
banyare kukwana no muteja uri isikari utaranyara ko bagwika chinseme chiga abe gago tweresera nabo igokogani uri uri nkaga hari utarabaga gwika chinseme chi anyare ko bagagutara gochaga iga eriko bagakugora bayigomba bwate chirangi au kurase company ya Crown kurase company ya Duracoat anene manokera gwatarre gocha se chinseme chi ngoba bali bakuburukana chirangi ase chikara au korengana no kugani kwa muteja bayigonkoni bale chisimiti ase bagutumika sobwagachi au babwate chisimiti cha nguvu korwase company ya Bamburi babwate Bamburi Cement nabayigo korwase chinsemo au mwancho murigereria buno korigereria maiga se duka ya Uru Superstore niga bateja babaire bakutara nagocha sobonge kabisa erikwane kyabana nkonyora bale chiofa aseri tukoria rero kyagara rero nariri tukorioka ofe yeigere yego korekana kero mwaka gibona bona nene mono torigeti motienye 12 asa abantu bakweyarigania asa mangana Yesu guku nigo bona chikampania au chiamasi chabere chigo ikigagaiga ase bako babakonia amasi au baigona bo mwancho murigererio kwerorera gaige tachitense kweli chinse chiga bateje nigo bagendrete goswase eduke yiga ya Uru Superstore erikwane kyabune afeye teriko bage ko baeta baigo nindo che kampuni ya Amana gaige ko ni chindengu chingende baigo eduka ya babwato bosibo koruga korwase kampuni ya Jogo obosibo korugamba bwato bwechabati baigo ko ni barobo sibwero ngoli mancho murigerere ligoli rero nigoli bwete rane chingende tarasi mominya ke chiro yana bakwanyara chingende gaiga seduka ya Uru Superstore baigomba bwate chindengu bana ninga niyo moni gaiga anyare ko baga gotweresera lituko lya rero ofakiba bwata 70 biga bakonya sasa kwa sana. Ningependa uambie mpenzi mtazamaji, je, kwa siku hii ya leo hapa katika Black Friday kwa Uru Superstore mmewaandalia nini kwa siku ya leo? Tuko na Jogo, tuko na Pendo na Zadeba, tuko na Jogo ugali 1580 suna linakuja na 132 bob of it, that's affordable price. Alafu tuko na Pendo pia price yake imereduce, utapata na 2 kg unapata na 1730 and then 1 kg utapata na 1780 ama 1770. Alafu pia kuna wale hawajaijua kuna kwanga na unga limited na kwanga na mchele. Unga limited tuko na mchele ya Pishori inaitwa Amana. Alafu tuko na pia dengu yake pia inaitwa Amana. Alafu kuna wengine pia hawajui kama unga limited wako na Amana dengu nini maragwe ni yellow beans. Alafu pia tuko na Famila, kama mtu akinunua kitu tuko na t-shirts kadhaa, tuko na aprons kama hii nimevaa. Alafu pia tuko na dust coats. Yes. Yule mwenye ako pale nyumbani anakutizama na hajafika katika Uru Superstore siku ya leo, una jambo lipi la kumwambia? Kuna venye naweza patana na yeye, kama ni mtu ako na duka anaweza chukua namba yangu 0740 527 316. Akinipigia simu atanipata. Kitaka tena 0740 527 316. Mimi nitamletea hata kama ako huko ushago, akwe huko ndani na kona duka, nataka hata bel moja, hata nataka pieces 6 auze aanze nayo biashara, nitafika. So mnafanya free delivery? Mimi nafanya free delivery, nitafika bali popote yako. Asante. Mwancho merigerere korase kampuni ya Unga Limited kwa nyare kwa bago koigwa mangana maya abose bako babao ko berekero kwa nyare kwa bago ko bagolia obosibwo koruga obosibwe chabati chindengu na baigo obosibwe rongoli bano mwancho merigereria ko mbengo gotari go chasko gaiga nyare kwa bago korigereria bune gatia bagoli banyara baga sete go ikaga iga se chinseme chiga cha Uru Superstore. Mwancho morigereria gari noroche pigipigi onyara ko baga kogore mesigo yae go sene duka ko ira seniga tomwa
abakoranga rituko rya rero yogesire buya kabisa bono tiga togenda sensemo yende yeduka ya Uru Superstore tonyare ko batokorigereria ng'akio bonchoreria bagenderete wiruka iga senseme yende ndo chemba koni bare meito chichuma chio kwagachera mbabwate chisimiti mbabwate chisabuni chisukari amavuta yechinyeni bangi na minyoka gaiga moyi mugara mavuta sobonge maroseri abana mandasi baniga abana no barenka serusa abako babakoragera buya kabisa boyigo mbabwate chisabuni ebisuguiti naboyiga mabere negatiye binto binde binge bana mwancho marigereria uri orenkaga ari utarabaga wikasi semechi nago sabire sano minyoke kyagera rituko lirindero mambimba kayo Black Friday yego charimo bana utachitire rongo gwetabire go ikochoganye bakomwakonde omayeko bago ikera nasi semechi choru Superstore rituko nande barachiko babagwaka ebinto ligori bagote ango gwaka omoroka ntobe tokomerana nele Clinton Ondigi anyare ko baga kugendereria omoroberio yoiga tobe tokogendereria tonyare ko batoko digereria ng'akia bonchoreri bako babago ikasi chinseme chibana buna chinsa chigendete gosuka nigo basabiru babago ikera naso bonge banyare ko babakori ntobe tokogenderera asomoroberio boko baretere ya masa ya makura seduke yega Uru Superstore ninki kagenderete gaiga ni tukeri garia Black Friday tobe soko mwancho marigereria nori otaraike taoni korambu na mbwango nyare ko bagogo ikari tukolitara era onyare ko bago konyore ofe yao Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV
bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki b'amang'ana ime na isiko y'ense yaito ya Kenya. Kera rituko rya Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya y'Ensoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bomugusi yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunarero Biamono kigima omurigire bw'Ensoko no kwegena kwane buna nigo gendete kwego kya numero 2 yego gochira AMSM kurugaiga Ensoko TV oboroso bomuguse karango kumanyinga abunigo baringe abasaki baito bamangana maya kurwa ase county ya Kisii ekaraba kunya gukomanye buna rigo lirie binto nigo lya gure asensemo yeduka ya Uhuru Superstores umorobiro omanyekante buna Black Friday enekinga nigo kugenda ase chinsemecho erio nyarako bagukwegorera ebintu ebyo enekinga nkwenyorerwa ebintu ase amagori ensonye kore chinsemo cha Kisii town genda ase ensemeyo enekinga nkwegororore ebintu ebyo ase amagori ense amagori yobosi nigagwete amagori yomochere amabuta yechingeni anene chinga kichiga cyumuyega bwesu kutoti kwa mayega ekera abande bakunya kwegoke nabo igokonyora ebintu genda Uhuru Superstores enyarako bagukwegorera shopping yawa senchira ya bene kigima erinde tobase gutigara magega kugwa kirambu ya mono sana asogo chora gusanga amona inje kurucharenge chinsainye gwikabonoega cyaragire chinsai sano nemo nechidaika cha butukirigoro kugusaba utware oborigererio buya nabo igogendera kwegokya nemero beri ito iyo egendrete iri tari aneli net nyambane nyasawo yo abamenyi bagusimwe rigenetie edukene ya Superstores nigo tokorera ryo kwirwa connect guri ko mwakasi kandi byose oragore yan Black Friday ebene bintu bistima chindagera ubuagachi igatie bende okuyirwoko nigo kurako kari kitariki 25 cy'umutinyi yuko minomo ecyumwaka bw'ikiri bibere nemerongebere na isano minyoka bwangu bwenyorere bitarataburigo biyere abaminto biamore oyonkeni Uhuru omayene Uhuru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani abaminto Uhuru Superstores karibu nyumbani oyo n'umucakano w'umucakano ime y'Ensoko TV bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki b'amang'ana ime na isiko y'ense yaito ya Kenya. Kera rituko rya Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya y'Ensoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Ensoko TV
twachire guturi gisako ky'omugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono n'echinjira chiago goikaransanse nakobeka etibi yao kwene king'angwa esomya ore gikoro ky'omugusi wetero omurobiryo bw'igikoro gyaitu hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboiga bange nabanyika erigukwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero tomuche gotengere emerobere yaito yogosemia na gokumenya yagokorekana kera rituko n'abariki baitu beandirete chingaki chance aseng'encho yao eyariganie asobotengari butari n'omubwekano ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera rituko bwomugusi nigo bware gosirwa n'oboremi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera eng'eria yabo ya kera rituko pomocha obugima n'orugendo rubwatamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko yagusi nagosanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngo diferpo muira samagoro wani kamenya gutokanga